Bangla koktuma blayo kaisa koktuma blackino pirjagui tongmani Rajbari no Phainai 5 December Janajati Murchani Bising gerao Khwna hanai o koktuma social media o gobang kheno pirjagui tongkha tini YTF ni press meet khaima jorao koktuma thunai bai abono tui singjakmani YTF ni asukphang rural development abono phirau mungrukha sungbo yago mathia kani tongya sungbo tiar tongo bubagrana lokirana nei abona karibo a koktuma tawphano kubuja sengrada sasungmaya ko hnibo saka fake news dan tongkha covid news dan tongkha jodi covid news ngai sing youth sobsomai ready sing youth o Rajbari jodi bor gerot khine ke sing youth haina no churi kan to ya asu to ya sing sum ready injak no haina to amoni skam bor ekbar ndike warning rezak apro sing ready tabuk sing ready bus kan future ro sal bus kan salo sing ready to ngai bubagrani protection sing youth ni yagono tongo sing youth bubagrani kulu sobsomai tongnai sing youth bubagrani kulu tongi sing sobsomai bono kini chomo sing phan grak khai bono bus kan salo kumlai khini youth logi tongnai. Can I question?